जिसके थे मुंतजिर वो शाहकार आ गया है। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor obećanog Mesija alejselam u Ludihana 4. novembar 1905. godina i sada je 12. dio. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alejselatu vesselam on bio obećani Mesija Imam Mahdi za ovo doba, rođen u 1835. godini i preselio u 1908. godine. Cijeli život on širio islam i dan i noć propagirao islam, napisao više od 80 knjige i imamo nekoliko njegove knjige kao njegov govor. I dan i noć širio svoje poruka i faktički on nema neka svoje poruka, ali nova poruka, nego on samo širio islam, taj islam što je donio naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I sada od ovo njegov govor, sljedeći dio, on dalje kaže: pažljivo slušajte, krajnu svrh mog dolazak je da obnovim i potvrdim islam. I nemoj da smatrate da ja sam došao i da donio sam novi zakon ili šrijet, da će se otkriti nove zapovjedi ili nova knjiga. Ako neko tako misli, jako je zaveden i liješen od religije. Za dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam Allah završio i potpunio svoj blagodat, šerijet, i sa njegov poslanstvo je završen ovo religija. Sada ne može da dođe neka nova knjiga. Časni Kur'an je pečat za svih knjige i sada ne može niko da oduzmi ili dodadne čak jedna tačka u časnom Kur'anu. Ali također ovo je istina. Sa dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam svih Božje blagodati i Božje naklonosti i ovi vrline od časni Kur'an i učenje nisu završeni. Pošto za svakog doba postoji ovi svježe Božje blagodati. I na ovo doba ja sam taj ličnost koja je svjedok za ovo Božje blagodati i Božje milosti koje on podario. I na ovo doba strašno je stanje. On kaže strašno stanje u kojem se islam danas nalazi nije tajna. Svi se slažu da muslimani pate od svih vrsta nedostataka. Ako od jezika oni nešto govori, srce ne potvrdi. Islam je postao poput siročeta. I na ovo stanje Allah mene poslao da ja stojim za potpor islam. Allah mene poslao prema svoje obećanje, kako je on obećao u časnom Kur'anu: inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surat al-Hijr, ajet 10. Zaista smo mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati. Iako sada
Allah nije pomagao islam i nije dolazio Božji pomoć kada je bio potreba, onda kada će doći taj doba? Na ovo 14. stoljeće je potpuno ista stanje, slične ovo situacije koja se dogodilo u Badr. Kao Allah kaže u časnom Kuranu: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, surat Ali Imran, ajet 124. A Allah vam je već pomogao na Bedru kada ste bili slabi. On kaže, običani Mesija alejhi selam kaže, na ovo ajet postoji predskazanje. Ovo 14. stoljeća je stoljeća kada islam će biti potpuno slab i bez pomoć. I tada prema Božje obećanje on će pomoći. I onda zašto vam bude čudno? Da li vi čudite da zašto Allah pomagao islam? Mene je jao što mene nazovite Dajjal i lažovac i još nekoliko klevete prebacite na mene. I ovo bio neophodno, pošto svi Božji poslanici koji su dolazili, oni su imali dio toga. Ovo je od staro doba, taj postupak. Ja lično nisam susreo sa ovo patnje i poteškoće i problemi na koji i ovi belaji se sreo naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I za takav primjer čak ne se nalazi kod ovi drugih poslanika, koliko problemi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on imao. I on toliko patio i nosio teškoće za islam da pero ne može da zapise i jezik ne može da govori u tome, pošto prema tome se nalazi koliko bio veličanstvenost i odlučan on poslanik. Iako ne bi bio Božji pomoć i potpor, onda ovi teškoće koji su bili kao planine, on nije mogao da nositi. Ako bi bio neki drugi poslanik, valjda on ne bi uspio kroz ovi teškoćama. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem širio islam uprkos ovi problemi i teškoće. I ovo na današnji doba je ista stanje. I kako mogu da vama još objasnimo za ovu stvar? Islam znači biti izgubljen u potpuno pokoravanju Božje ljubavi, kao koza pred mesarskim nožom. I tako treba da jedan musliman stavi svoj vrat na Božje pokornosti. I ovo je taj svrh što Allah traži od nas i on je nema partnera. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, tada je Božje jedinstvenost, tavhid bio izgubljen. I ovo država, Indija, i ovdje ljudi su isto obožavali kipovi. Kako ovi neki njihovi pandit Sarsoti, on to priznao. Na ovo stanje i za takve situacije kada opet bude takav situacije, onda kao nalik u doba časnog poslanika i onda kada je već se širio ovo ateist i čovjek, ljudi su zaboravili Boga i božavaju ljudi i
i nemaju sada bit islam, nema duh islam. I duh islam je bio da čovjek bude potpuno izgubljen u Božje ljubav i da ne veruje nikoga kao gospodar osim Boga. I ljudi su odrekli od svog gospodara i oni su krenuli prema ovo svijeta. Islam ima takva učenje koji ima dva dijela. Suština islam se ležala je u gubitku sa zaljubiti u Boga i ne u svijetu. Islam ima učenje koje imaju dva dijela. Jedan, prvo, hukukullah, znači naša obaveza prema Allah, i drugo, hukukul ibad, znači naša obaveza prema njegovim stvorenjem. I Božje pravo je da mi potpuno slijedimo njega i pravo za čovječanstvo je da mi treba da imamo simpatija prema čovječanstvu. I ovo nije religija da drugima donesi neki probleme i teškoće zbog razlika od religija. Simpatija je jedna stvar, ali razlika među religijama je potpuno druga stvar. I ovi muslimani koji pogrešno shvataju pojem džihad i oni misli i veruju da je dozvoljeno nezakonom oduzimanje imovine od ovih ljudi od druge religije koji nisu muslimani. I čak prema meni oni imaju takva fatva da može da oni uzimaju imetak od Ahmadi i može da otimaju naše žene. Inače, učenje islam je potpuno drugačije. To su krasne učenje, to su čiste učenje. Islam je jedna čista religija. I islam ima takav primjer kao otac želi da drži taj pravo kao poglavar i on želi da njegove djece imaju simpatija, ljubav među sobom i on ne voli da ovi djece svađaju međusobno. I islam tako želi da Bog je jedan, da nema partnera. I tu je isto taj Božje cilj ili svrh, da čovječanstvo međusobno imaju potpuno ljubav, da imaju zajednički riječi, sloga i jedinstvenost među čovječanstvom. I to pokazuje kroz Božje jedinstvenost. Kada u namaz imamo svap i sa džemat, i kada klanjamo zajedno sa džemat imamo svap. I razlog i svrhi o tome da postane kroz zajedničke molitve jedinstvenost. I onda do toliko mjere bio rečeno da kada stojite na namaz, saf treba bude ravno, red treba da stojite, noge i stojite rame uz rame, da zajedno stojite, i to znači
ovo sjeli ukupno džemat kao je jedan čovjek. I ovo svetlost od jedan čovjek osvjetljiva drugi, znači taj svetlost se kruži, se širi međusobno. I ovo je taj stvar, zbog toga ovo bio taj naredba da stojite i onda pamtite dobro, čovjek ima takav moć da njegov zrač ide prema drugima i zato je bio rečeno taj jedinstvenost. I svaki 5 namaz treba da klanjate u svoj mahalla, u svoj dio grad i poslije 7 dana neka obavljate džuma namaz u glavnom džamiju, ali kada bude Bajram, onda na otvoreno mjesto svi klanjate Bajram. U jednom mjestu Allah kaže fazkurullaha ka zikrekum aba'akum au ašadda zikra, surat al-Bakra 201. Kaže spominjete Allaha kao što spominjete svoje pretke, čak mnogo višim spomenom. I ovo je Božje riječ, kao vi spominate svoje pretke i ovdje je bio rečeno da Božje spominanje je poput spominanje vaš pretke. Tajna u tome je da čovjek ima prirodnu ljubav prema svoje pretke, prema svoje roditelji i kao majka, kao dijete ima ljubav prema svojoj majci i čak ako ona udari, opet on ovo vikne mama, mama. I ovo ajet nama dadne učenje da treba da odgajite Božje ljubav kao prirodna ljubav i da potpuno budete uništen na Božje pokornost, za Božje ljubav. I ovo je taj mjesto ili taj položaj koja treba da do taj svrh i da do taj položaj čovjek treba da postigne. I znači da postane taj prirodno ljubav prema Boga kako čovjek voli svoje roditelji. I ovo govor traje, inšallah, onda sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullah. करते हैं क्या इशारा, देखो जरा खुदारा, करते हैं क्या